Welcome to the Leading Site News. Karbi News Live 24/7 celebrates 3rd anniversary at Karbi Cultural Complex, Japralangso. Karbi News Live 24/7 marks its 3rd anniversary with a grand celebration at the Karbi Cultural Complex, Japralangso on 13 June 2026. The program began at 11 a.m. with CEO Mr. Sarilingti chairing the meeting. The event was inaugurated with God's blessing by advisor Mr. Deniram Rongpi, followed by a cake cutting ceremony. Dignitaries were present included Rangsina Ronghang from Difu, Sunila Kropi, Women Justice Vice President, Gina Terangpi, Women Justice Vice President, Head Branch Sangtihidi, Anderson Teron, KSA, SGB, NGBs and others members were present. Representing the Leading Site News Channel CEO Mr. Kolom Singh Teron deputed Mr. Francisco, correspondent from Safapani, as a guest. The vote of thanks was proposed by Mr. CEO, who expressed heartfelt gratitude to all the attendees, supporters and benefactors for their continued support over the past 3 years. From Safapani, Francisco reports the Leading Site News. Karbi News Live 24/7 apa mana teman-teman dilihat ben dapat jai brand Karbi Locher ni kan song akan culture pardon sebenarnya juru parti ini tu malam ini terpaksa ini ide form Karbi News Live 24/7 apa mana malam algi aman pengben song tu ini tentang kacing online lang itu Central Committee di Jasmet Amendment sini deadlock produk sini si kiokunet masih sini dead ambong kami Jasmet di Pania Loben dia pun sini di Bentono Jasmet itu melong kacik tongdun algi aman ben man itu di Fubenan tongdun itu pakai hai akan hai dia tuan tapi ini dalam so amai orang tongdun ini tolong STD hai lapen akan itu pak lapen ini pun Karbi lo bukan sesuatu itu akan itu baik lapen ini dapat somai lo kasih tahu lagi nanti kita langsung doan lapen cerpu doan ini dapat so ini form Karbi News Live apa apa ini tu kaki kecipon lapen kaki anu siapkan bijak pun itu akhir sini anak akhir sini kan sini kini sampai dengan itu kan tapi pilih dalam suatu program tertentu jadi itu kan tapi ini kan si man itu karena kan kita apa dan sebenarnya karena manusia yang itu kan karena manusia itu dengan itu lalu ini lampi cai cip karena kita sebenarnya kasih sikat tapi ini boleh jadi cepat lagi topik tapi nanti itu menjadi lebih baik untuk karena menjadi lebih pen ajok pilih kait kan aparman pada yang lebih sendiri